Dobar dan, ja sam Ivana Vijović i danas radimo eksperiment hljeb sa sodom. Za eksperiment su nam potrebne sljedeće namirnice, a to je brašno, soda, so i mlaka voda. Prvo ćemo dodati brašno. Mislim da je dosta. Onda ćemo dodati kašičku sode. Sve to dobro izmiješati. Zatim ćemo dodati vodu i zamjesiti tijesto. I evo, zamjesili smo ovako tijesto. A sada treba da ga prebacimo na uljani oreh, a prije toga ćemo da izrežemo kao jedan, da ga nazovemo kao krstić, jer je to odlika hljeba sa sodom, odnosno sodnog hljeba. Ili na uljani oreh ili možemo da stavimo pir za točenje. Samo malo brašna ćemo da pospemo ovako preko. I sad to ide pravac u vreme. Dok nam se hljeb peče, ja ću objasniti kako se to soda bikarbona zapravo primjenjuje u kuvanju. U pripremi hrane se soda bikarbona prvenstveno koristi pri pečenju kao sredstvo za narastanje peciva. Kada reaguje sa kiselinom, oslobađa se ugljen dioksid, što uzrokuje širenje tijesta i formira se karakteristična tekstura i granulacija u, na primjer, palačinkama, kolačima, brzom hlijebu, sodnom hlijebu i drugim pečenim i prženim namirnicama. Ova kiselobazna reakcija može se generički prikazati na ovaj način. Kiseli materijali koji izazivaju ovu reakciju uključuju hidrogen fosfate, krem od vinskog kamena, limunov sok, jogurt, neobrano mlijeko, kakao i sirće. Soda bikarbona se može koristiti zajedno sa kiselim tijestima koji su prirodno kisela, čineći proizvod lakšim i sa manje zastupljenim kiselim ukusom. Toplota također može samo po sebi da uzrokuje da bikarbonat djeluje kao sredstvo za podizanje, pri čemu zbog termičnog razlaganja obrađuju ugljen dioksid na temperaturama iznad, na primjer, 80 stepeni Celzijusovih, odnosno 180 stepeni, na drugi način. Tu reakciju ću vam prikazati na kraju. Kada se koristi na ovaj način, bez prisustva kiselih sastojaka, bilo u tijestu i upotrebom praška za pecivo koji sadrži kiselinu, oslobađa se samo polovina dostupnog ugljen dioksida. Jedan molekul ugljen dioksida se formira na dva ekvivalentna NaHCO3. Pored toga, u nedostatku kiseline, termičkim raspadanjem natrijum bikarbonata nastaje natrijum karbonat koji je jako alkalan i daje pečenom proizvodu gorak, sapunasti ukus i žutu boju. Pošto se reakcija odvija sporo na sobnoj temperaturi, smješe
tijesta za kolače i tako dalje, mogu se ostaviti da stoje bez narastanja dok se ne zagriju u vreli, a kada se doda kiselina, alkalni sastojci kao što su punomasno mlijeko i holandski prerađeni kakao, obično se dodaju pečenoj hrani da bi se izbjegao prekomjerni kiseli ukus dodate kiseline. Imamo također i prašak za pecivo i tako dalje, ali nas prvenstveno zanima utjecaj sode. Sada ću vam samo napisati još i reakciju kako to toplota utječe na 2 NaHCO3 Na2 CO3 plus H2O plus CO2. To je ta reakcija. I evo na kraju kao krajnji proizvod ovog eksperimenta dobijamo pečeni hljeb koji je narastao, što znači da je soda bikarbona zapravo izvršila svoju ulogu pod dejstvom toplote. A da bi znali kada je pečen, treba da ga malo kucnemo, što znači da ako je šupalj, onda je i pečen, što smo mi i uradili. Zdravo svima, ja sam Anastasija Grozanić i danas ću peći hljeb bez kvasca. Sastojci koji su nam potrebni su brašno, čaša tople vode i malo soli. Prvo što radimo jeste usipamo brašno i u njega dodajemo malo soli. Posle toga dodajemo pomalo vode i mesimo dok ne dobijemo savršenu smesu za hljeb. Dok mesimo moramo paziti da ne uspemo previše vode tako da nam bude rijetko. Kada dobijemo savršeno tijesto, onda ga ostavimo da nadođe onoliko koliko može. Nakon toga, kada je hljeb nadošao onoliko koliko je mogao, stavljamo ga u tepsiju koja je podmazana uljetom tako da bi mogao da se ispeče. Kada ga stavimo u tepsiju, stavljamo ga i u rernu da bi se ispekao. Sada kad je hljeb gotov i ispečen, možemo vidjeti, a i zaključiti da hljeb nije nadošao i da on nije jestiv. Zdravo, ja sam Đurđena Petrović. Danas ćemo raditi eksperiment. Pravit ćemo hljeb bez kvasca. Uglavnom, vjerujem da znate koji sve sastojci idu u ovo. Napravimo običan hljeb samo bez kvasca. Znači tu ide brašno, so i voda. Sada ćemo to umijestiti. Treba nam prstohac soli. Taj prstohac soli stavimo u brašno. Kad smo to pomiješali, onda sipamo vode. Dobar dan! Danas ćemo praviti jedan jako zanimljiv eksperiment. Pravimo hljeb bez kvasca. Znači, potrebni su nam svi sastojci isti kao kada pravimo hljeb. So, zapravo prvo brašno, pa onda so i na kraju voda.
Stavili smo prstohod soli u brašno. Sada sipamo vode i onda mijesimo postepeno toplom vodom. Sada ga prebacujem u ovako neku tijelicu sa brašnom i onda ga obarljam. Nakon toga ga prebacujem u nauljenu tepsiju. Zagrijali smo rernu na 250 stepeni i onda ga ubačujem da se peče 20 do 25 minuta. Ćuti. S obzirom na to da nismo stavili kvasac u hljeb, moje očekivanja su da će hljeb biti čvrst, da će biti jako tvrd, da neće imati isti ukus kao sa kvascom i da neće nadoći. Hljeb se još uvijek peče. Kada se ispeče, onda ćemo da vidimo da li su moje tvrdnje i očekivanja tačne. Prošlo je 25 minuta, hljeb je pečen, onda sada ga vadimo. Sačekat ćemo da se hljeb ohladi i onda ćemo da vidimo da li su moje tvrdnje bile tačne. Hljeb se ohladio, sada ćemo da ga prelomimo. Jako je čudne teksture, jako je tvrd i nabijen. Moje očekivanja su bile tačne, samo ne znamo kakav je tačno ukus jer ga još nismo probali, ali ni odokativno odmah se vidi da nije isti kao sa kvascom. Dobar dan, ja se zovem Manja Jašović i za eksperiment iz hemije dobila sam da napravim hljeb sa kvascom. Za eksperiment mi je bilo potrebno brašno, so, kvasac i mlaka voda. Eksperiment se započeo tako što sam u brašno dodala kvasac i so i dodala sam malo šećera kako bi ubrzala fermentaciju. Nakon toga dodala sam vodu i počela sam da miješam sa drvenom varjačom. Miješamo sve dok smjesa ne postane gusta. I nakon što premiješamo, stavimo krpu na hljeb i ostavimo da on stoji. Dok hljeb stoji, nakon nekog vremena trebamo da ga razmijesimo. Potom ga stavimo u tepsiju, to jest poduljimo pleh i stavimo tijesto. Nakon toga zagrijemo rernu na 150 ili više stepeni i stavimo hljeb da se peče. Ovako treba da izgleda gotov proizvod. Hljeb je mek i ukusan. Može da se jede i na rastave. Ja ću donijeti. Pa kvasac. Pa zatim so. Sad
Promiješamo. Sad stavljamo brašno. Sada miješamo kašikom dok ne postane gusto, pa posle rukama. Sad počinjemo da mešamo s rukama. Sad stavljamo još brašna. Sad kad smo zamesili, sada ide u pregrevnu iležnu. Ovo idu da pod moje konje da se meri. Nosit će ih tako da piste, pogotovo ova desna strana u škičku. Ovo je to ispalo. Fin hrskavi hleb. U prvu čašu sipamo sodu. U drugu čašu sirće. U treću čašu sipamo solnu kiselinu. I u četvrtu smak.
Moje ime je Sara Petrović i moj eksperiment iz geografije je bio da napravim unutrašnju građu zemlje. Potrebni materijali su mi bili glina, aluvijalna folija i metalna kuglica. Metalna kuglica predstavlja metalno jezgro, aluvijalna folija predstavlja spoljašnje jezgro i ivise unutrašnje građe zemlje predstavlja omotač jezgra. Omotač jezgra zauzima preko 80% zapremine zemlje i u njemu vlada temperatura preko 2000 stepeni. Žutom bojom sam obojila omotač jezgra, a sivom bojom, koju je i glina, to je zemljina kora. Dobar dan, ja se zovem Manja Jašović i za eksperiment iz geografije dobila sam da napravim vulkan. Za eksperiment mi je trebalo teča za suđe, soda bikarbona, pijesak, ali vama može poslužiti i glina, stirće, obična plastična bočica, boja za kolače ili tempere. Na dnu bočice nalazi se magnetsko ognjište. Unutrašnjost bočice naziva se glavni kanal i kroz njega teče lava kada dođe do erupcije, kupu vulkana. Nakon što dobro razložim bočicu sa pijeskom, počnem sa sljedećim koracima. U bočicu sipam sirće, potom uzmem temperu ili vi možete koristiti boju za kolače i u sirće dodam temperu. Crvena tempera kako bi imalo boju lave. Nakon toga, u tu smješu dodam tečnosti za suđe. I na kraju dodam sodu bikarbonu. I kao što vidite, ova smješa izlazi u vidu lave. To jest, ona treba da predstavlja lavu. Mogu sada prisustiti?